Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk theu achau President Donald Trump kai khroina hnuaya US kalphung danglam na salatu ka wanga atur tu ten hantorna satveu rolin ham thatna mutu te tan ham thatna lian tham tak athleng loi donin afriata ram tam tak ten Gaza chungchanga athutlukna po soisel na hanai nual toa hetiang kara hian India chuan Donald Trump soisel zong le ahmalak na dodal zongin o hanla chuave duri lo ane internal policy ni masala khovel ramdang te ngong tu lian tak chu dan lowa America ram chunga lut te thon chua na mass deportation program han kalpui hi ania ti chuan hei hian India po aron ngong ve ta India khole tui janni chuang zat mai chu US satangin India ron thon ho ane India hi khovela mihring tamna mun ber pol hani boka khovel ram sang sanga hanin zar pharna sahlea US Customs and Border Protection CBP chuan datan hunhung ber hanti chua halandan chuan kumsang ni somni pali fiscal year chung khan India mi singkwa vel zat ta chuan US sa danlawin lu antuma hengmi te hi Mexico le US indrina border a lodan ania masa hemin huwa hian US alu tumin mi singli chuang zat ten kongdang hanjong le ta thowa masa heng te po hi lodan kir ania heti chung hian Customs and Border Protection lampangin anhriat lawin India mi US salut engemazat anomani tin US chuan hansoi bok ani tichuan tuntuma President Donald Trump malakna hian India khole tui dan lawa US omek te ronthon ho hanita US sipai thonalian chi C-17 aircraft mangin San Antonio Texas satangin India taima tholeni jingdar thumvel khan ronthlo chua pui hanita tichuan niminjing lampanga khan India ron thlengin Amritsara hanon tumpuita hane India media krang ten report an pek dan chuan heng India khole tui dan lawa US omnia hansoi hanon thon kir te hi anwai hian mi jan hi le panga hania atlang puin Punjab le Athen state thren khatatanga US salut te hanni tin han report bok hemi chungchanga India in thuchua hanai masak bara chuan Ministry of External Affairs 2.2 Randir Jaiswal chuan US satanga hanon thon kir tur te hi India khole tui haninga yamti finfiana chiang tak awmani chuan India chuan lom takin US malak na hi hapom donani hati heibaka hian India chu hengmi te lodong chang tur hian hain buat saya India hanlo then nuwa han khosak lailok na tur le anmamo thren khat te peturin India chu hain buat saya ni hati bok hetianga mass deportation program kalpui meka hian US si afim khur hleti hachiang tawiawa India External Affairs Ministry chuan thuchua hanon siam le ta US dan lowalut te thon chona turatana enforcement action malakna kalchho meka hian US sarkar nen India chuan thoduna thatak kannaya hengmi te India ramaron thon kir ani ma hian US sarkar nen thokdunin India khole tui haninga yamti hi uluk takin enfia hania achan chu India hanon thon kirjinga hian India khole tui nilo hantello na tura malakna ni hantibok heibaka hian The Financial Express le One India in voinlama report an pek dan chuan US President thar Donald Trump Gaza takeover Gaza tundin le na le then faina turatana US thunai na hnuaya Gaza daria neiri hatum nia langchu India sarkar hian henge ngai dan tia media ten hanzona chu India chuan hachang du rilawa January ni somni khan Prime Minister Narendra Modi le President thar Donald Trump ten phone call mangin in biak na hanlo nei toa khamin huwa khan India Prime Minister Narendra Modi chuan President thar Donald Trump hian thil dik takati karinga khoirama poni sela dan lawa ramchunga ron pemlut tewang hian ramchunga dan bo chena tam tak athlena crime rate atisanga chutiang chu India po hian adulo wangin President Trump hi thatakin India chuan hatho puidonani hatia tuntrum hi India khole tui dan lawa US pemlut ron thon kir vai khatna hanilawa nikum October tha khan US chuan charter flight mangin India mi dan lawa ramchungom te chu anon thon kir tone hatibok kanchan chin thar kal tolama po khan soilan na kan nei joi towa India hian US dodal zonga chet hi atum don lo ni in hariata
khovel ramkhoi du jinga US President thar Donald Trump mutura US sa thoklut masabar chu Israel Prime Minister hania tichuan India Prime Minister hi adot tu hani mai thaya India Prime Minister Narendra Modi chuan President Donald Trump nena India na naiturin Washington DC hapan dona karle nilai nile ningani February ni som panhile ni som pathum chung hian meeting poimo tak naya in beturin rom manna siamani tin the Financial Express hian han report bok ane one India chuan he meeting hanai tura hian focus lianber chu bilateral relationship chungchang hani dona US le India in sum don ton na chungchang mai baka rampan hi te inkara in ram na thuthlung tinghet turle zawzo ka in ram na siam turin in biak na hi hanai dona ne hanti engpo ni se India hian boina lian tak tak le ramro puitelaka hadau dal zong in chet a thongai lawa chu India diplomacy thiamzia lanna ne hanti thrina masele lamzonga thirtu ta chuan India hi hadoyani tin han soiboka in ngai dante comment lama hilo soi ve thau donia heti meklai hian Russia le Ukraine in dona kalmek chungchanga President Donald Trump chuan in remna tana arot nale arwam mannate apuang jar dona mase hemini hatlen ma hian Ukraine le Russia nena in biak na po hakal tluang thalhe tin aron seile tamau maya mase ma dautu US media trend khat ta chuan dokan khat po Russia le Ukraine hi tunthengin lakil puilawa rang taka indona ti top tur khan hain tiamani tin soisel nan hanon mangzuya President Donald Trump hian ha soidan chuan in hriatangin tunkar chung hi kan biuzia kan boi hlea Israel nena inzom thilte kan boi puya Ukraine le Russia indona chungchang po kan boi pui tel boka both party alelam Russia le Ukraine nen in biak na kan nei vevea tichon rampan hi ayo palaitane na in biak na nei pui turin ruam manna kan siamani hati Bloomberg chuan heme chungchanga report han pek zui dan chuan President Donald Trump hian thilchiang tak chu asoi zui vaklawa ma se hetianga thilin thak danglama indona ti top tura in biak na tana rotna kan nei te hi apuroma boru ka tha positive climate ani hati heti meklai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky point diplomatic lampanga in biak na manga chinfel hani lo chuan indona hi ti top thai haring lo ni in hariata indona hi rampani hruaitu te in biak na diplomatic manga chinfel thai chau ani towa masa chumi tan chuan rom manna fel fight tak siamanga ya in biak na dokana Ukraine din mun nge tak nei hatrulani hatibok tichon South China Morning Post le Bloomberg ta chuan US hian hunrai tak kalto tronga Russia le Ukraine indona ti top nana President Donald Trump an rom manna plan halo siam ta chu tlangzar hani donani hantia report dan chuan President Donald Trump kai hruai US sarkar chuan karle hian Germany Munich Security Conference sa Russia le Ukraine indona ti top tura President Donald Trump an hunrai tak kalto tronga rom manna halo nei to aplan kim chang tak blueprint chu tlangzar hani donani hanti indona ti top tura malak dan tur rom manna blueprint thi President Donald Trump an Ukraine le Russia special representative atana haruat Kate Kellogg chu tlangzar tura beisei hania masa tundin muna chuan engma inbiak na kalpui dan tur chungchanga a format engen mandon ti te Donald Trump administration chuan hansai duri lawani hanti Brebatin report an pek dan chuan Russia le Ukraine indona ti top tura President Donald Trump an amalak na hi nasatakin ti khotlaya niya achan chu Senate ta a cabinet turte harsat na siamsak ania tunthleng hian cabinet atana athan chua hengemazat ten Senate confirmation hanla donglawa hebaka hian US Defense Secretary Pete Hegseth confirmation hearing po nasatakati khotlai hania harsat na hansiama wangkhan Russia le Ukraine indona ti top tura malakna hian nasatakin ati khotlai ani hantibok Munich Security Conference anai huntur hi February ni som palitranga ni som paruk chung hani dona chuchu Russia and Ukraine runa indona achua tranga akum thumna champha hathen ma kar khatvel che ane South China Morning Post chuan report an pek danin indona hi memi thairi chu ani ngai beisai hania Russian sipaite luachin rampo khwa khir ani thaiboka heti role hian Ukraine in Moscow an beina po ti top ani bokanga
Ukraine in an beisele an put ber chu President Donald Trump hian ti hlotin sak atum don ni in halang boka chu Russia in Ukraine a beinon le thei tolo na turin ven himna sang tak security guarantee hapek ngei harinoma chutianga Russia laka Ukraine ven himna tan chuan Ukraine ramchunga hian US military te station pod da hanimai thaya heti rol hian Ukraine hian inram na turatan hian Russia nena anram bung thren khat ta chu peturin Donald Trump hian rotna anei ngei harinom bokani anti South China Morning Post hian an soizal danin hunrai takkal to tang khan President Trump hian Russia Ukraine war hi titop turin ngai tuana haloseng toa Beijing top official tane na tanga kan thu don dan chuan President Donald Trump kai khroina hnuaya US hian rampani te hi han beveve toa chuin biak lailok na tang chuan heng thil te hi rotna atel ngai don in hariata mase helo hi chu diplomatic solution rampani ayo roitu te in biak na kaltlanga Indo na titop tura kongzo tur dang haom lawani hanti Beijing hi Moscow thian thatak ania in biak nan nei thaina na US in Russia le Ukraine te adorton veve na hi China ne na in beron chungzelin Russia hian hakalpui ni in hanthria heiwang hian China top official 10 hansoi hi South China Morning Post chuan rin tlak tok tura ngaiani hanti engponi sela Munich conference an nei huna February ni sompali tanga ni somparuk chung hian Donald Trump rom hanasiam hi chiangjokin hriat thei beisai phot maila South China Morning Post hian report an pek chunjom dan chuan Indo na titopa remna kongjonga in biak na dokan kil ho hi Russia in adu lawani chuan Moscow laka hian hrek na lian tham tak pek atumani tin halo voto ni anti ti chuan Ukraine point security guarantee handu ber chu NATO member ni ania mase hei hi Donald Trump chuan pompui chuang lawin Ukraine hi NATO member a han luangai kherlawa ven himna fam kimpek hi US chuan ati thayani ti alo sai to ni antibok Hein biak na tur chungchanga hian The New York Times chuan report an pek danin President Donald Trump hian rotna anei tur then khat te hariatir toa Kremlin chuan in biak na nei handu ni ti an confirma ti chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky point Donald Trump administration nuaya in biak na kalpui tur hi an poma an confirma ni ti han puang to bokane anti ti chuan ni minlama kan video khan President Donald Trump chuan Gaza hi hunrai tak chung anei tu ni na nei hatumani ti hasoyani kha khamin huwa khan khovel ramsang rang te European Union te point soisel na le dodal na hanei dawnwal toa Palestine mi pui te point an du lawani ti lantirin lungoi lo na han lantir chunjom bok ani ti chon kha thu hasoi nuwa khan President Donald Trump online US Secretary of Defense Pete Hegseth chu President in Gaza lua chungchanga soi hi angai danan zota Mase President omlai hian Pentagon Chief thar Pete Hegseth hian achang dulawa India taima nizan zanrei lampanga khan Fox News host Laura Ingraham nen interview hanai ta heta hian hangai dan soi chuakin President Donald Trump hi rin thu mai soi chi hanilawa President hi outside the box thinker hatia chumiom ziaber chu thirna tharatanga ti dan phungpa ngai nilawa thil ti thrina ni hati na hanidau bera heibaka hian ngai tu na danglam tak le thil chin fel dan tur ngai tu dan danglam tak nei thrin ania chunga ngai dan ta chu lauthona nei lowa soi chok thrin minute ti asoi na ani Pete Hegseth hian he interview a hian trong kampang ngai manglawin symbolism han tiang chi ha mangnuala ti chon Pete Hegseth hian zona changin Gaza Strip luadan tur chungchanga hian chuan thutluk na le du than tur jongjong chu President dokana haumani hatia hei hi President thunai na asoi na hanideu bera ti chon US hian Gaza Strip hi ala thairenga engtikhuna mo asiamrem le thaithau bokani hatia ti chon Israel ti chiat tumtu firfiak te ti boral na chuan remna athen thaya chu wangchon hei hi kathopa ti chon in biak na point hun raizok a ngei hangai don boka thileng kima hian American bushman hangai kherlawani ti hi ingai dan hanimai thaya kaipo chu kangai dan ania engti kongjong point President hian chu apom kabei sayani hatibok American bush ti tongkam hian en tirthui tak anaya American thaikhok tilampang han soina hanichialawa America ram history a zung kai thuk tak ania
chu chuan na tho tur hau tak tak akeng tel bokani ti an soilan na ania cowboy hun lai atanga sipai thlangin but hi American identity a thilpoi mo tak ania tichon Hegseth hian hatumber chu zalen na le America in huaisan taka harsat na te ama chon trinang chu Gaza hian man atul kherlo ati na ani tichon Fox News hian Gaza nei chungchanga hian an thutluk na chu hainang ve a mase president ne na ngai dani nang lo lai chete oma Gaza chungchanga hian US sipai te tirlu tulem tia president ne na media ten anzo khan atulangin thil kan tinga atulani chuan chutiang chu kan ti don ani tin halo chang to ani mase US defense secretary Hegseth hian chutianga America azukin rol kher chu atul berlo hatia asoijalna chuan Hamas ho noi bo chu Israel nani hati tichon hemi chungchanga hian president ne ngai tuana kan sengme kani tin hasoi boka heti role hian US sipai tra US marina bomb technician lonit to thiamna thuk tak nei Afghanistan IED puaka wanga akke lochan to Joy Jones chuan Fox News nena asoi danin President Donald Trump an Gaza bompuak lote sudna turkonga mo phurtu tura US sipai te atulani chuan tirlun niang ti asoi hi antana himlowa athalawani hati Afghan Indona te Nagorno Karabakh Indona te khan hei hi chiang takin halo lang towa melma te dan chana tura leya bomphum ruk te chu an sud le na konga mitam takin an kudle ke te an chana sipai thren khat ten nun na an lo chan pha hial to bok ani ti chuan The Wall Street Journal chuan Pentagon chief hian president hado dal shrim hanilowa Indo na mun rang te lo tel to hani angin sipai ta nun na tan thleng po him lo thei ani ti hria hewang hian America sipai te thawang hawin president hena hian thuron pe in heng na te hi Israel sipai ten thokse thajo kang tin rotna athen ang chawani hanti tichon Fox News point Hegseth hian athu sai jongjong hian president ado dal chu ani chialowa US sipai te inrol na tur chungchanga hian ngai dani nanglo han naya mase president thutluk na chu engpo ni se hapom don ani ti hi athu sai atangin achiang boka achan chu Hegseth hian Gaza malak na tur jongjong chu president enkol na hnuaya hom turani ti asoilanga tichon press conference president in Gaza nei na tur chungchang hasoilan pokha mitam tak chuan mak antimai thaya mase press conference om ve te khan mak kan tilowa achan chu president hi ngai tu dan danglam tak nei thrin ania tichon chu tianga ram kai hroi tura mipui ten han than ani bokani hati ole transgender ho khwakhirna turatana president Donald Trump an executive order thar nizana hasain hi hanthir telok teng President Executive Order thupuya hian no man in women's sports ti ani top maya ama po soilok na halo nei photo angin mi patu ma meichia tele meicheno pangte in fiamna antel turanilo ati transgender ho chungchang hi toite in han soilok taila anni na dik tak an sex kha an thak tak tak anilowa thren khat chuan sex change ti te in han soi thrina maseni na dik taka chuan an gender han thak ringota reproductive function jongjong chu atira han pian tira mipan niemo meichian niemo reproductive function hi apanga in haom reng ani chu wang chuan sex si change thai ani lowa gender thak khengro chu anti thai ani chu wang chuan Donald Trump executive masa khan US sarkara hian mipale meichia chau anom to turania tichon federal sarkar chuan gender ti tongkam hi mangto lovin 16 kan mangto turani tin executive order assign masak lampanga khan halo soilang to ani tichon Trump chuan he executive order hasoi fiana hian mipa tia kan soi hian an pian tiratanga mipa te ania meichia tia soi chuan an pian tiratanga meichia ten ni hatia tichon chumi tanga te chuan meichia te in fiamna renga mipa hantel turani lawa mipa te in fiamna meichia hantel turani lo ati he khapna dan hi NCAA president Charlie Baker chuan soisel na haron nei ngala NCAA hi organization pakhat ania anhuaya hian college sangkhat javel hanin jiakluta tichoni west state somnga tangin university jongjong deu tho chu anhuaya hian hanin jiaklut bok ani nizana he executive order hasain hi anboi puile lai don ti chu achiang sa reng maya President Trump chuan kumsang ni somni pariata Los Angeles California state ta Summer Olympic kan thlengdona
hemi huna po hian infiam mi zongjong ten category hrang-hranga US in dana nei hi anzom kan phut ani hati President Executive Order thar chungchanga hian infiam mi meichia tam tak te hanloma then khat te anlungai thung ani tichon Trump chuan meichia infiam na zongjong chu meichia te tan chau ani turania meichia infiam na te meichia no pang infiam na te inti siak na renga mipa hantel to turani lowa tuna hian meichia infiam na Indo na chu atop ta hati Paris Olympica po khan transgender pakhat boxer kha haronin lan towa ai nekpui meichia kha nasatakin hangai sa Paris Olympic kha affair lawani tin soizui po ahlo hle bok ani tichon hedan executive order hasain hi US college strong tele university le school te sport manga inti siak na anai hrang te mantran hal tur ani dona mipale meichia tena zongjong chu reproductive function atangin endik vector hani don bok ani ole khati jong kha tuntrumata na report kan bot sai thaite nile phot sela loin en kol traula rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia